Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Reng opinyon na rin bisita kay tutuking programa, alin na la opinyon ni Miki Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Mabiyasa tamo sa anong sumuring niya masamas. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, Pampanga, as na po kanyaman, keti Pampanga, lakwas na po kareng mga labas Aldo, uling dakal tamo po peg masusyan a aktibidad anti mo po ing Pampanga Day napon. Pero makanyan pa man, oy Nina, susulong ta na keng panibayong aktibidad keni po keng Labuad Kapampangan at karendalo tangaldo ila pong pipagkwentuhan tamo. Ngeni po, ikaming Jody Burr, nano pa ta? Jody Burr. Ika makanyang kan talaga eh. Ay naman makanya ng intro mo. Yung intro mo, sabihin namin yung showta mo. Eh, bari, kaya beda kayo po makipagtalamitam, kwentuhan, kayong kaurasan. Itang intro mo ka na, kuya, intro dapat siya eh. Ali, buri kayo sabihin nangakarap. Nata mo nga karapat, talagang Excited ko eh. yung pong kikatamong host, may lakawan na naman. Siyempre, maswelo kami po, kaya beda kayong ngayon pong Aldo na po ning Martes, labing adwa na po ning Disyembre, kaya kikatamang programa na ano pong gagawan nyo kanyan. Mamangan ko po, makapagpainawan na kayo, uling bat na kayong mayog to. Abayin nyo kaya pa mo po, kaya kikatamang programa. Masaya po ngayon yung kikatamong pisabyan. Wae mo masaya maka-inspire ne. Nano pa ta kabalen, ibiyami po kaya kayo ining balitang mga palyari, keti Labuad Kapampangan. Nano pa ta, ing amanong siswa ng popoing kulturang Kapampangan, ing kaya katamong gambulan, ang pong pagmasabalan. Ngayon Aldona ning... Sinabi ko na nandin. Martes. Kaya ka makaramdam. Ali kasi, aisip ko, holiday na pon. Bala mong ini palulog. Ali, Unis. balo mo, isipan mo kasi maka-holiday ka pa, kaya makanyan. Pero susugan kaya po itang aman mga na pong atsing malagunan din niya po. Milabas niya po yung Sinukuan Festival, kasanting po yung mga palyare, yung Pampanga Week. Mutsaning Kapampangan, Most Outstanding Kapampangan Awards Night niya po, milabas no po. And, kaya naman po darat ng Sabado, na po yung antabayan ng tamo, na po yung Albenyo. Yapi na po yung Giant Lantern Festival, kanya po Robinson Star Mills yan. And syempre, ILB niya naman po live kay CLTV 36. Hindi ka pa sinabi ha. Tinaganda ka. Nyaya nakasasakit loob. Ngayon po kabalen, punta lang tanala, rembida tamong kabalen. Ngayon Aldo, rempong mag-birthday. Ay, nuko. Istungiya pinapansitin eh. Eh ako na balo. Happy birthday Joshua Mandap. Meto niya po kareng
Kapitapi Dagang Tamong Video Editor Kenny CLTV 36. Joshua, balo mo na, pakabusan mo kay Pota. And wishing you good health, dakal pang blessings. Merry Christmas and a Happy New Year mo naman kaya ka. Happy birthday, Joshua Mandap. Waburikya naman sabihan, ang gapa nga birthday mo ngayon ni Joshua, detang i-edit mo para kay GLF, Ella Pwedeng Matenga. Happy birthday. Alright. Gift ko kaya ka, additional la obra. Yes! Happy birthday, Boss Reynaldo Esguerra from Gino, Aiza, Zea, Bambam, and Bulilit. Boss Reynaldo, balo mo, may itong yakareng magtindang Emma, Paro, Wow. Boss Reynaldo King Bandang Guagua. Boss, ika ng balan eh! Manyaman na rin Emma. Ang bombaro, mala pa. And sana po, keng birthday you. Masaya la po rin tao king kayong tawa Emma Paro Simpons at Miyaliwa pa. Happy birthday, Boss Reynaldo Esguerra. Ay, ing mother na ning kanahong kakalaguran na Iching Pangilinan. Happy Wow. birthday, Tita Arceli Pangilinan. And dalangin niyo po, di na nakapang marakala, birthday ni nga pong Ginoo. And sikanan, siyempre, sana po maging masayain kaya kayong birthday, kaya bin kaya kayong pamilya, and kakaluguran. Pasibay po, happy birthday, Tita Arceli Pangilinan. Happy birthday king kanahong kapatad, Brian Dison Simbulan. And wish ko kaya ka, sana ganaganang pangarap mo, akwa mo, and sana taglus-taglusin pamagsahop mo, pamanyahop mo king kaya katamong pamilya, sipagan mo pa. Ne, Brian? And sana maging masayang birthday mo. Happy birthday, Brian Dison Simbulan. Wali me. Wali ke. Bakit? Magadwa ka tang isip. Ali naman, okay ya mo naman nga kay. Bakit? Isipang baka ating balo huli ko yung masanting ka, wala mo kay migakanlawot ay dad. Kay wali ko, masanting nga naman, mas masanting ko mo. Tudagin mo mag-birthday. Happy birthday, Ate Darna Galura David. Kaya ka mabigla, makanya talaga lagyo yan. Uling at tsuya kaya yung bato. Na yung tagapagligtas ko yan. Kasi Ate Darna, manibat anak ko, yang manyes ya kanako. Kaya po ang kailangan kong backup. Yang at yung gulot ko, Ate Darna, lalo na itong sasakit ko rugon. Ate Darna, wishing you good health mo rin and dakal pang blessings. And siyempre, masika na pamikakatawan kaya ka buong pamilya, po, kareng kaya kang apo. Again, pabren mawawala yung batua. Eme pabren mawala ing bato, uling ken manibatan ing sikanan mo. Happy birthday, Ate Darna Galura David. Happy birthday, Kalaguna. Happy birthday, Lucia Marie Carlos Pascual. Malaguya talaga yan. Yang Marie. Tinyang Marie, Basareng Marie, Malagula. And dalangan ko yung paminono ng kayang negosyo, Lucy. And syempre, good health ka rin anak. Ang popa kang Daddy Pogi. Ne? Kang nakasilagay Mr. na. Pero makanyan man, manyaman lang magtaure ni. Manyaman lang magluwa. Puntalan mo lang kaya. Pero alawan mo na, sexy Malapit. pa mo rin. Happy birthday, Lucy! Sana masaya yung birthday mo ngayon ng Aldo ID. Happy birthday, Ate Zar Policarpio Dizon. Nini happening wife na ning pisa ng kanakong esposa. Ate Zar, syempre, wishing you na masayang kaya kang birthday together with your family. And nega sanang birthday wishes mo matupad. Itang regalong buri mo. Ibinesan ng Koyang Gel. Again, happy birthday, Ate Zar Policarpio Dizon. Happy birthday, Jerbilin Nemi Ferrer from Kayapayan, Southern Tagalog, Maldea, Kikatamo.
Lumaki ka sanang may takot sa Diyos, masunurin sa magulang, matalino at siyempre maganda kamukha ni Atching Malago. Sana yung gusto mong regalo ibigay sa iyo ng mama at papa mo. Happy birthday, Jerbilyn Nemi Ferrer. And siyempre, nung ating kaupumbering yung komento kung kakatamong question of the week, ikanaye po yan keng Facebook Live tamo. Oh, hagli mo, ibalik kay ketang birthday. At tamo po kayo ning live comments tamo po na magpag-greet, happy birthday. Siyempre, itakikike. Ini po, happy birthday to Miss Lorena Santillan Aguirre. Iba't ya po kang Miss Gania Guevara Det. Kanya kailangan kayong isingit. Alia. Det Ganya Guevara. Det. Makanyan la rin lagyo da rin kang Facebook nung ila baliktad. Kay dala, lipat-lipat do rin lagyo ang pong kaibalam. Ganun kay balo yan. No strategy, Kaya naman, sige, inumpisan mo yung birthday. Anang Derek Kaiser Santos. Hello po, happy fiesta. Apong Birhen Guadalupe from Lubao, Pampanga. Pwede magpag-lunch palagi. Balutin mo ako nung eke pumiras keng paugtuan. Balik ko na po. Nung ating kopong comment keng kikatawang question of the week, kabit siya po keng kikatawang Facebook Live comment. Saan yung waring kikatawang question of the week? Nung mindinan kang parumingkong bakasyon nga ng December, nano yung buri mong gawan ka buri ko kaburi yan. Buri ke yan. Yan yung kailangan mo. Kailangan tamo. Buri ke yan. Siyempre, nano po yung buri yung gawan? Sabihan niya po yan. Basan tayo po taking kikatamong programa. Oy, Nina, Kenny naman po. Punta lang tala rin kaya katang balitang balet. Balita po keti, Labuad, Kapampangan. Megpaganakaya po yung DOH Central Luzon king disaster preparedness na rin balang individual kareng miyaliwang sakuna. Agpang paking ahensya, maulagaya naman kanuing mika emergency plan at emergency disaster kit lareng bala pong bale ang pong pamilya. Ay ni po yung report. Amuyuta no ngenining Department of Health Central Luzon deng sablang memale na magsadya para kay nanumang sakuna. Pepalwal nening ahensya yung karelang kapanausan ken publiko, kaya ring milyaring nitutok ngayon king Metro Manila at Mindanao. Agpang ken Medical Officer 4 na ning DOH Region 3 ay Myla Rostrata, maulagay active participation na rin balang metong kaya katamo ba nga pagsadyan, ing mga regular sakuna ang timoy ngayon. Dapat muna mang kanong may ka-emergency plan at emergency disaster kit na rin balang bale at pamilya. Kaya ba naman kano ka rin dapat makalagay ka rin disaster kit ding mapa, personal documents, chargers o power banks, radyo, emergency blanket, Swiss Army knife, panulo, first aid items, flashlights, baterya, at sa patapamangan at danum. Samantala, pegmasosyan na mo naman ni mabilog ubang sa ing National Health Emergency Preparedness Day anyang December 6 base na mo rin ken Proclamation number 705. Agpang ken DOH maulagay ang papel na ning balang meto nga memalen bang manugumpe ing health emergency response na ning gobyerno. Kaya ba naman kareng health emergency den sa kuna antimo ngayon at albog, pandemya, aksidente at armed conflict. It's important that we have systems na comprehensive, no, multi-sectoral. The government is here, but of course, with Red Cross providing effective first response, NNC and other agencies, no, importante na nagtutulungan din, no, and this should be done in a way na interdisciplinary, no. So health response to health emergencies is not only medical, no, public health. So iba't ibang expertise din yung kailangan natin, and all of this must be in such a way na institutionalized siya, no? Kaya be Justin Dizon, ako po yung kakayong Talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen. Makay naman talaga isang panahon ng isa ko na pong kalamidad. Di tamo talaga balo na rin posibleng epekto.
Palupa na mo isong na yun, ito naman balo, oy, Wow. 2 minutes na mo, mayo na kayo. Ito naman malyari ta, and then bagyo naman, syempre, ito ang balo na nareta mismong sika nanda, minsan lumabas lang mo, alang damage, pero minsan lumabas sa sobra lakas ka. Importante na makasadya na rin kaya katamong kabalen. Ang pampagmasusyantala rin dapat, okasyon na adikil, king pamagsadya king nanamang kalamidad, ampong sakuna at niya gumagom na rin miyayaliwang sektor, bang maiwasan ning nanumang aberya isong oras na rin inaasahan na insidente. O sabi tampin kay nanumang sakuna pang disaster, readiness ay nothing beats readiness. Yes, Yeah. corrected ba? Okay. O, ini po itutukita ang balita. Mayari na po ing kadwampulot na maselebrasyon ng Sinukuan Festival 2023. Kareng makule at masayang street dance competition and free interpretative dance competition. Albentala ring miyaliwadang galo and formation kabang teterak de. Ating ko pong sing-sing keng report ay ni. Sing tingkad nening sala na ning aldoing gayak da rin kayanakan na mikyabek ing street dance competition ning Sinukuan Festival 2023. Alas 6 pa mo ning nga bakal do ning Biyernes December 8, mi tipon-tipon no ring performers kaya bering karelang talaturo at pamilya king capital town Ciudad San Fernando para king culminated activity na ning paramingong piaglon. Make para dala kabang teterak papuntang ing Kapitolyo ni Pampanga rin participants at tinagluslaking arap na ning City Hall king San Fernando, Pampanga nung no ka rin lapasibay mag-perform. Miyaliwang galaw at formation ni karelang pepakit kabang titigtig yung festive version na ning ating kupong singsing at trademark na ning kapiestan. Agpang naman ka rin pamuntok na ning Foundation for League of Kapampangan Incorporated ang pong Sinukuan Festival Committee 2023. Iting patunay na ning kayanakan, ing misulong king Sinukuan, ing mother of all festivals. Alang duda makatukiya inikin tema na ning pamikatagon nga ning banwa, akayanakan ning manimuna masabal king kultura. Aldo ka piyesta, nuling culmination day nini, nung nuka rin din kaya katamong contingents from different schools, different towns, dalaing karelang mismong festival, piyabe-yabe tamo geni. Yakoy kaya kayong talasuyo, JM De Jesus, ating pusong makabalen. Balo mo, ing netong lesson siguro na aral ay ikit ko kaya milabas sa Sinukuan Festival. Ing sing-sing, ne? Ing sing-sing, may wala. Oh. Ing ating kupong sing-sing, talaga may wala. Uling at tuna kaya katama ka na tayo gambulan, ne? Pagmasabalan, itang sing-sing na atso kaya katama. Yan. Ing sing-sing po apin ing kaya katamong kultura, ing kaya katamong amanong si Swan. Ne po? Oh, Jody Bar, kareng kaya katamong pong kabalen, amanakit kaya katamong masalangin ng Aldo. Namburi na sabihan. Buro na pong sabihan, maka-digital broadcast na po at nung kaya po abanson ngeni. Palagay ako baka analog kayo or siguro talaga ayalben So, syempre, taglos-taglos na po ini, pati nga punta na po maka-digital broadcast. I'll benda katawan po nung maka-digital TV kayo, or maka-subscribe kayo, karen kaya katamong cable partners, kalupan ng air, cable converts, ang po yung Signal TV, uling at yung kin channel 105 ka rin. And nung ikay po maka-TV box kayo. So, bakit nang I'll nyo po rin ng CLTV? Apin po retang paralan bakit ng I'll nyo na po yung broadcast niyo. Kaya nung maka-analog TV kayo pa mo rin, alilan nyo na po yan. Pasko na. Ikuha na rin 13 month na po rin Christmas bonus kanya. Okay po. Ne? Hello po kay katamong kapatid Paulo G. Santos, na manalbe kay katamo, kang Miss Lot watching from Porac Cano, at kang Ma'am Lorena Santillan Aguirre na mag-birthday po today
Ne, ayan, manalbela po kaya katamo. Itaglos siya po yung kaya kayong pamanalbe. Uling king kaya katamo pong pamagbalik kaya betane. King kaya katamong kwentuhan, ini pong pagmaragul tamong kabalen. Amig top 9, king bar exam. Magbalik kami po, magbalik yaing nanupata. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Magbaligya po yung kaya kayong programang nanupata. And maranop na ako na ano kayang manyamang ka ng pota. Pero siyempre remind kayo pong pasibayo kaya kayo na December 16, Giant Lantern Festival. Albania po yan, King Robinson Star Mills in person. Pero nung kayo po bisang munta ka rin, uring Marakaltaw, marine kayo. Kaya na kayong bale. Malyariya pong Ailben in Ligligan Parol live keti po keng CLTV 36. Genalo, nandin na bayo ta mumig commercial.
medyo curious ko kitang pamagpakilala mo kay katawang bisita. Nanong asambit mo? Top nut, sir? Top nut, sir. Top nut, sir? Nanong What top nut, sir? Iyap nga taretang kaya, retang kayabe keng top 10, makanta. Makanyan. Oo. O sige, pakilala mo na eh. Kasi ako may top nut, sir. Wow, alibri kayo pang i-shoutout ini. Sige. Talagang siningit na eh. Shoutout watching digital TV. Oh, yan. Nga na pong Chris Alfred Nugget. Kaya po na king Giant Lantern Festival, mas ala yung akit din kaya katamong parol. I'll ben yung mas malino, masala, makule, remparol, king lingligang parol, king December 16. Jody Berne, papansinan ko, actually lagi talang agi-guest na, istong ating luluwala licensure examination, ut lagana sa tintamong kabala na magtap. Siyempre. Malyaring ala, CPA, ating geologist, number 1 Aywa. CPA, number 3 ating tamo naman teacher, akalingon ko na lamo kayong dakalda. Ngayon ni anyang lumwaling bar exam. May buko naman lundag, atin na ako na namang i-guest, king nano pata. Ne? Kot katula mo. May palukso ka, Kasi uling at tingin- tinahang iges. Wow. Wala ko sa mo, kamag-anak mo yung may top nut, sir. Ali pala, pakilala mo na yung kaya katawang bisita, Rugo. Kaya katamong bisita ngayon ng Aldo, make up na niya po kayong eksaminasyon para karang bisang mag-abogado. Ala pong aliwano na yung kaya katamang pagmaragula kabalan from Lubao, Attorney Grace Abigail Bautista. Welcome to the show and congratulations, Attorney. Salamat po kaya. Hanggang nga kapamenong pa pwede doon nakausan, Attorney na po. Pwede na rin Pwede po na siguro, hindi tak na Ako pa pwedeng mag-practice. Wow. Pero bayo tataglos ng ikatampa metalamita matorni, di nandahang maya pa oras, batang i-shoutout, i-greet mo na rin kaya kang supporters, followers, subscribers, siyempre, nakaman maralas Lulto TV. Ken Corti, King Corti ka, lumwal maralas. Pota tumabuglak, yung benda kayong TV, mo kuya marago sinautout. Sana ala nga karingwan, go ahead, attorney. Ayun po. Mag-chat no po ka na ako pero hello po ka rin Barkada Cooking Law School, Wednesday Club, of course. Of course, my mom, my dad, and... Sabihan mo, lagi yung Attorney. Ay, na po, pwede ako Ali mother ang boy fad. Hello. Kaya na po. Marinela. Pero ring professors ko po, ayan, magbilin na la rin po ka na ako. Hello po, karing professors ko, AUF Sol, of course. And karing pong ka-office mates ko po, Kerry at Attorney Viray po. Hello. Good morning po. Attorney Raymond Biray. Hello, attorney. Kaluguran ni Jody And Burr. to your very lovely wife, my beautiful cousin, Ate Barbie Biray. Hello, kaya kayo Ken. Iram man po paisachi, kaya tutukilan naman ng luklok kening Wow. kaya katamang programa. Nga na, ating may comment kay ni Shaira Dairit. Kaibigan ko yan. Ay, ba naman. Naka-proud naman O, talaga. pisantanin pa metalamita. O, sige, mangutang naka Jody Burr. Attorney, pila na nga do'y milabas, ne? Kaya rin na ning linumaldeng resulta king bar exam. Nano, mig-sink in na kaya ka? Kapag-move on. May kapag-move on na ka? Nanong nang gawa mo? Bagya-bagya po, parang mag-sink in na po ka na ako. Pero atso pa rin po itang parang atso ko Cloud9, adapin po. So hanggang po ngayon, pero masaya po. Pero bagya-bagya po. Parang papanwalan ko na tutuot pala ini. Okay, sige. Pero bayo ka linub king law school, ne? Nanong ayari mo king kolehiyo? Graduate ko po king UP Diliman, king Wow. National College of Public Administration and NCPAG. Governance. Yes, NCPAG po. Yes, NCPAG. So, UP yan naman kanya balon eh. Oh, NCPAG din po. Ali, secret. Ah. Pero malawot naka-student number ka na ako. Nano student number mo? 2014 O, po. sige ako, 2014 na. 28 yata yung kaya. 1999. At doon na kantang 1999. Mga Mabait na 1 ka. year old. Mag-aral ng college, 1 year old yan pa yung attorney. Bakit? O kumusta yung BM mo kayong college? Masakit ba yung panahon na ning UP, ngening may kalabasan ba mo? Kasi yung 1999, malawot siya. Diyos po, 20 years ago ya pa. Actually po niyang college, parang in-enjoy kaya mo po talaga yung okay. experience. Enjoy nyo. I mean, masakit niya pa rin po yung UP, pero worth it naman po.
Kasi marakal ko po talaga maging experience din and atutunan po king UP. Pero mostly po talagang tinry mong i-enjoy. Sabi dapin po parang calm before the storm. Before law school, dapin po. Pero ito po, I enjoy mo po in college. Okay. Jody, buri kong kutang. Kasi rin alam mo mag-exam, di ba natangin interview tamo, aliway lang manayo. O buri no, bala mo panayin da ng awsan dala, oy, may pasar ka. Pag alang awos, sorry, itang mga ika-attorney, makananing meging gewa mo, anyang balo mong lumwal nala, rin result. May gabang ko po eh. Kasi po naturally curious kahit po ba eh. sa naman ng kutang na ng Gina, kung kita mo na agad nung... Excited, kuya. Siyempre ako tanda para pa. nasan eh. Baka nanuya, lino, may law school. Kaya itang proseso hanggang po itang makanano. Uy, excited, kuya, kasi anticipate ko na makananit, linok suya, o na. Puta mo pa dapat kita ngayon, nanggawa mo kanta. Kaya makananit Ano ba? ko minayo. Parang king live stream po in Facebook din. Kaya ba ko po i-mother ko. Tapos ka-video ko lang po rin kaibigan ko po. As in, burita ko pong puntalan. Noon yung sabi ko, Karela, ayok po puntalan po. Tayok may pasar, sayang naman ako po, Sayang Karela. effort, Joanna. Opo. Rewind. Bakit public administration kinuha mong kurso? Kasi in preparation niya ba yun eh? Opo. Kasi parang high school ko pa mo po, balo ko na po na, or decidido na ako po na mag-law school ko po talaga. So, minuna ako po actually UP Pampanga po. Okay. Tapos Clark tapos transfer ko po king UP Diliman. Public okay. administration na po talaga in-applyan ko. Ibalo ko yung kurso keng UP Extension Program in Pampanga, na Clark, is yung magkamali, business management, econ, po pang applied psychology, po, nan na rin opo. kurso kinuha mo ka rin. Ako po business management, ya po yung course ko niyang mumuna. Pero, yung totoo na uling, siyempre makaintindi ko, masaguling pa mag-transfer from UP to another UP, na anong gawa mo ba nga tang makapag-transfer ka? Maintain mo po talaga yung grades kasi po kaya po talaga grades po talaga ing lalawenda kang mag-transfer po. So, pigigihan ko po. Lagi naman po, pigigihan ko po talaga ing pamag-aral ko ng atsuko UP Pampanga po and para po makalipat ko talaga UP din. Kasi, balo ko dapat, yung grades mo matas la, makanini, istong, balo ko, amit mo lareta, bayo da ka, di nan permiso na makapag-transfer king UP Diliman. And then, after graduation, aliwa pa mo ito. O sige, tinan mo na flowing kaya katang programa. Kasi, nino yung mig-influensya kaya na lungob king pamaglo. Kasi, usually kasi, nung eka anak abogado, eka inclined ka rin. O kaya, mapanalbekan TV, karetang Korean drama, karetang legal law drama. school, legal drama, makanita, tayo ka mo, ating mag-influensya kaya hang kuma, kaya ning kursong, or pamag-law school mo. Actually po, daddy ko po talaga yung peka inspiration ko or ya po talagang parang maging dalan para kuha ko pong abogasya. And ako po pinilit, pero choice ko rin po. Kasi parang anak ko pa mo po, dadalanan na ako po king courtroom. Uy, yabi. Bagya na. Ditak-ditak po. Magaling Ay niya influensya anak po talaga ang daddy ko. So, daddy, abogado ya. So, magaling niya, attorney, bautista, start them yang hanapin, hindi na ka man pipilitan. Pero tara, tuki ka. Ating kong bistang ini. Naturally kasi ma-develop itang kaburian mo kaya itang profession ay ito. Nano mong ikit mo? King Cordy, do you have fond memories po tang tutukilang ang father mo ka rin? Para po nga tandanan ko mo pag mangulisak kay Daddy King Court. Bakit? Huwag bang ulisak ya? Hindi, malakas siya kasi boses talaga po yung daddy ko pag-akit. Pero, po sigurong peka, parang mig-push ka na ako adapin para pupilian yung magiging abogado po. Parang, there's an instance, high school ko pa mo po, na ating kami pong minute kliyente na po. And ako na po sabihan itang kay. Pero ito pong storya na po, talagang mag-inspire ka na ako na, ay sabi ko, buri ko,
gawang ko ini. Buri ko asopan ko lareng taong kalupa na po nitang kliyente nga ita. And o ito po talagang parang migkaiking isip ko na ay mag-abogado ka, Grace. Parang gano'n po talaga. Daramdaman kay attorney na itang sabi na daddy na mas kanya boses. So, bala mo, atit Wala mo rin, sige, tagos ati lang sama. Ali naman siguro itang talagang requirement. Pero bala mo itang pag-powerfuling voice mo. Pwede ka. So, pwede. wala mo ayam muyat mo rin kain eh. Atita palang Ali, characteristic. itang pamiglan mo lo. Objection! Oh, pwede ka. Ano makanyan? Makanano pa? Dapat ba itang mag-English kailangan? Magaling ka. Po, dapat magaling kayo mag-English, Ay, ada. Pero tututunan naman po ito. You know, naman kay. English is a very simple language that you could learn. And you could use this language when working as a lawyer. So, no need to worry. Just eat your lunch on time when you are hungry. And kwento mo din, different experiences keng Corty. Ngayon buri ko namang balo, kumusta in pamag-law school? Balo mo ating kung kalugor na abogado mo naman, i-attorney Christian Kailao. At ing wife na. Ing wife na, may pasarya naman keng recent bar exam, i-attorney CJ Kailao. Wa. Kaklase kayo po. Olem. Kaklase kayo. Hi, Ate Siege. Kaklase niya pa king AOF Sol ne. And managkatlapin king December 17 natin lang double celebration. Uling birthday ng attorney. And pag-celebrate tayo, yung pangapasar ng tayo. CJ, attorney CJ ne, makarine nung birwan ngayon ng abogado po ta. Kaswaan na ka pamanggagawan. Kumusta yung kay in law school? Yung pong muna, mega-adjust ko po talaga. Pero, sabi na pong daddy ko kanta, pag mayari kang first year, madali na yung second year, third year, fourth year. Po, tutoy. Parang habang luluwat po, mas Pasakit maging na challenging pasakit. po talaga. Pero parang worth it din naman po yung pagal, yung sakit, yung luha. Pero okay naman po. Nung ka rin Masaya part naman. ka mas may sakitan, anyang mag-aral ka. Na ano at specific subject or practice na kailangan mong i-develop bilang bisang maging abogada, attorney? Siguro po ating subject, atin din po siguro itang external factors na parang, syempre po, ito naman miyawasan to, diba? Pero ito po, subject talaga minsan talagang, kaya po sabihan po, takit na yung professor ko. Abalo na niya Aro po. Puta bawasan ni points na babawian ko ne. And syempre, now, kitang law school, may Ria, i-attorney Grace, ne? Ngini, balo ko kahit Justice Bitog, ne? Yes po, yes po. Making Yeah po yung din na ning AUF Yes. po. kaya pala. Kaya kam tamong pamagbalik at sing malago, isabihan tamo, kumusta yung meging pamagsadya ng bar exam sa attorney, ne? Na makapanalbe pang Netflix ka mag-review ya. Yan po yung bisabihan mi, kaya pamagbalik na po ng kikatang programang Nanu Pata! Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga.
Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Magbalik po yung kaya kayong programang Nanong Pata. Kasanting na po yung kaya kaming bisabyan ngayon ng dungin maka-inspire yapin na pong Sigma Lagune. And masanting nga naman programa tamang uling sangkot-sangkot sa ngayon. Balo, deng kutang miyadbang Jenalu. No, karamani batat. Siyempre, excited ko. Pero Jenalu ini. Oh. Burikyang basa nining mig komentong king katang Facebook Live. Nabasang kay Masalesen Sabi na pong Reynaldo, Ray Adriano Bravo Jr. Iya po linob. Malag na sing anak na, pero siya kap ni Ana. Shout out Digital TV watching at Doktora Go Clinic habang waiting for our number, Ana. Maka-digital Doktora Go. Wow. O nga ng Doktora Go kano, pogi daw ng host kahit mataba. Haha. O na. Doktora, potang may ayat ko, lalon mo. Lakwas kong pumogi O Eloyds Abelio, congrats Grace. Ang po pay Ella Vizda. That's our sisi. Anak O taglusaning pamitalamitan niya sa aking oras. Grace, mayari ka king law school. Siyempre, maswelo na rin pengari. Maswelo ko. Ay, salamat. Oning, inamang pamag-kuwaking bar. Yan naman si kaswan mo. May decide ka ba kaagad na kumakang bar? Opo, parang no questions asked talaga po ako talagang bar. Ituloy-tuloy kayo po talaga. Kabang fresh na Opo, kahit na ditak mo po yung oras king review, talagang kailangan kayo pong ituloy din. Bakit di taking oras king review? Kasi po dati parang November usually ing bar. Pero ngayon po minove kasing September. So, parang Mayari kang graduation. actually po, in graduation milyarya after bar. Kasi September 29 po. Pero mayari kaming mig-klase mga June po ata. Last week of May or first week of June. Okay. So, bala mo itang pilang kayo mong bulan may may kapag-review. Baka nano, in proseso mong pa mag-review, review center ka, or ating kang linuban, law firm, nasasawkya ka, or circle of friends, classmates, baka naning giyawa mong pa mag-review? Apply ko po king review center, king Legal Edge, thank you. Ito po yung ginamit ko na review center para maka-refresh po ka na ako. Kasi in last year may naman po king law school, review naman po talaga. So parang mas sinapya mo po yung Legal Edge in terms of lectures, review materials, handouts, makantita. Pero ating kang sariling practice o sariling inisyatibong gewa para makapag-review ka. Opo. Eko po sinabi talaga karetang live lectures. Ating ko pong sarili kong schedule gewa kasi kaya sabayan. Uli pong magklase kami pa, magsimula na po So,
ating ginawa ko pong schedule, ito po kasing metong professor, sinabi na po kaya kami na gawa kayong schedule. Tapos i-adjust yun niya mo in accordance with how you are. Kung paano ya po talaga Itang sitwasyon mong Opo. kasalukuyan na. So, karang kaya katamong bisa mag-abogado kayo na. Mamining tip si Attorney Grace kung makanano niya sa masaning schedule yu, potang mag-review kayo. Ate ko pa nga basa, in-isolate na yung kanuing sarili na for 2 months. Yes po. Makananong Opo. isolation. Wala na ka mang COVID-19. Kaya Ala naman po. Nag-request ko po kasi nyangkit na ako pong father ko kung nano po yung kailangan ko. Sabi ko bisa akong magsarili. Kasi po, king barangay mi po, marakal po kasi tao. So, naman po ay iwasan talaga Nag-video kila pala. Oh, exactly po. So sabi ko po, bisa akong akong dili mo. So mag-rent ko po king Quezon City na condo. okay. Tapos for 2 months, ako mo pong dili ka rin. Pero i-mother ko po, pupuntalan na ako po. I-father ko po, pupuntalan na ako po minsan. Pagdalada akong pamangan. Oh. Iba pa rin po kasing lutong kapampangan. Pero ito po yung gawa ko. Okay. Buri ko rin mag-comment king katamong live. Ali ako mamasa. Ana ne. Anang pine strongkal. Ay, Mas malaguya in guest. Ne? Kaibat anang Mayban Angeles. Shoutout po. Inaanak po ng mami ko yan sa kasal niya. Ay, sure. balo mo, sabihan da po, tang ikang host na ning meto nga bale, tanggapan mo na hindi na tang migit yakyak. Yan. Totoo naman ita. Tanggapan mo na. Abogado yung bisita mo. Yeah. Okay. So, pero totoo ba itang den ka nung review center, bala mo atin lang edge, uling atin lang idea, kitang possible na numol kayong bar? Totoo ba ita? Or kaya mo, may pahintagod ba kanyan? I think po kasi parang experts la po rin mag-lectures, di ba? So, in one way or another, they have an idea. Pero, hindi naman po yung parang sure na sure ako na ito yung magiging tanong. Parang ano lang po, based on experience, I guess. Wow. So, Bala- tips lang po. Parang tips lang Walang talaga. kayong beauty pageant, worry. Titrain dala pa mo karat ang possible questions. O, pag may pasakto yakyak ka. Halimbawa mo, criminal law siguro ngayon makanyan o kaya about taxation or about makanyan family law, makanyan siguro. Pero anyang aldo na naning pamangwa mong bar, kumusta? Kabado ka ba? No ka rin kami exam. Sobrang kabado po. Parang method ko po ata around 12 midnight. Tapos migising ko around 3 a.m., 2 a.m., 3 a.m. Tapos pumamasa ko, parang mag-cram kumbaga kasi sobrang nervous na rin po. Mig-exam ko po UP. Kaya ako po Quezon City mig-rent din condo kasi UP po yung pinili kong venue. Karing ko po rin kasi komportable kasi karing ko rin mid-college. Opo. Okay. Wa, ita, anyang mag-exam ka, may kibat ka karetang kutang, ikit mo na nung area yung masahe, anyang kayari mo, nanang kina-reaction mo, ay, lawi ako. Wow. Bake, makanyan. Ay, ali po. Ali po, migkasakit ko po talaga. Para pong sasabihan ko na po kari father ko po, kari mami ko na migkasakit po ako na feel ko, kumipasar. Makanyan po talaga yung tingin ko. Ako po expect at all na mipasar, much less na maging top-notcher po. So, Makanating exam na ni nga, makanating bar exam. Kasi karang alimang licensure examinations board na, di ba, multiple choice. Kaya kayo makanano ba? essay po. So, atin po 20 questions, tapos parang facts lamo po, or situation nada, and then atin pong kutang, and then i-answer yo po. Halimbawa, Ijena at inyang tanaman, nana. Maragulin Mintay to tanaman suri. na mintaya kitang lugal ng Jody, tang meto nga prutas makatotoy ng gabon ng Jody. Nino, ing mikibandi kitang prutas, nakatama. Exactly, ganun po. Opo, ganun But na based ganun. on RA 143445254, ana. Skoda, ano maryado? Awa, dapat. Pero ini, taglos ko lari, kasi bahal maka-enjoy laring magkomento, ne? Oh, congrats si The Grace. Shout out po, pinsan ko yan. Talagang dakal na supporters. proud lang. Pero ako ini po kukutang kini nung talaga makatutukohin kaya katang programa. Kitnan kini karang ega na ganang top notchers interview tamang eman po kayong nano pa hanggang kitang programa dating topic.
Attorney Grace, menwala ka ba karatang may ayaliwang pamahiin kasabihan? Bayo, yan, may pakailine po. Nano, menwala ka? Nanong gewa mo? Tinakiki ka karetang kapan wala na reta. Itatang na, may pasari. Wow, malita mo. Daddy, po tating kang gewa, nang gewa. Ika. At niya pong sinabi itang kaibigan ko po kanta na CPA board passer na kailangan natin kang sulo the red. Oh. Pero, niya pong maglawe ko, ala akong red. Pink pwede na ba? Big pink ka din. Oh, very good. Ala naman pong mawala. Wow. Ala, kasi itang number 1 na top notcher tamang geologist taga Mexico, iyak ano, wala. So, not his loss. Kasi siyempre, pero may top 1 niya. Kay ba't din nga liwatam kakilala, patasalan lapis, ating makanyan, kabong paldakal niya kanitan luklukan. Akalingwan ko po. Sinabi na kako ito. Nangakalingwan ko. Balo mo no. Sana number 1. Ay, peka po na kami sa makayan. Number 1 ka sana, Tor. O yan, nadinako na ng Jenna Lu, itang makanano mo nga balo ne. Anya nga balo mo na. Nanong gewa mo, ne? Sobrang ecstatic. What's the feeling anyang ngikit may lagyo mong may pasar ka? Super happy po. Pero first thought ko po talaga is, totoo ba to? Yan po talaga yung una kong naisip. Pero as in, tumatalon po kami ng mami ko, pang kaibigan ko po sa video, ganon. Sumisigaw po, umiiyak. Akala po ng mga kapitbahay po namin, may nangyari na pong hindi maganda kasi grabe po yung sigaw namin, yung tili. Pero sobrang, yun po, sobrang saya lang. Tili talaga. Did you expect Not at all na po. mag-top notcher ka, number 9? Not at all. I did not even expect to pass. I was so nervous. As in, I was telling my friends, feel ko hindi ako papasa. Pero, syempre po, may hope pa rin po. Nagdasal po talaga ako. Parang ilang beses po akong bumalik sa Santa Clara po. Dami ko nang na-offer na itlog. Para po sa pagpasa po. Yun po talaga yung yung dinasal ko. pamahin mo naman ito. And may kapag-celebrate na kayo? May kapag-samgyupsal na kayo? Or nano ng family? May mga lunch na po, pero yung Thanksgiving po, sa after na po ng Mag-o-take niya Nano pa kayo, pala. plano na kayo na, attorney. Family po, ganun lang po. Kasi yung mga taong tumulong po, sumuporta, sila po talaga yung gusto kong pasalamatan. Kasi, alin mo po dahil ka na ako, dahil po madakal po pieces, talaga. sinap kaya kabakan. Miras kang yan eh. Kingkoton ng Jenna Lu, nanong gawan mo kanyan, mag-practice na ka, or nano, or magkaya ka pa mo, mag-observe ka pa, hadapin. Ngayon po, sasaup-saup ko po ketang Law Office da Puri Attorney Viray. Karing ko po Partner yung daddy mo ka rin. dati po, opo. Karing ko po parang titraining dak or may mentor dak po. Karing ko pa mo po kanyan. Pero ngayon po, medyo pa-process ko pa, hinay-hinay ko pa mo po. Pero come New Year talagang dapat batak na po talaga. Attorney, Jo, dati buring ko tam. Nanong yung mo itang peka dream na ning metong abogado, aside from winning cases, itang posisyon, Chief Justice ba? O Ay nano? ba? O, diba? Wapen. Wow. Iya, buri kayo mong abalo. Ako po personally, yung maybe for others also, yung peka dream ko po talaga is maging Justice King Supreme Court. Oh. Pero syempre po, hinay-hinay mo, dream niya mo po. Okay. Ala naman po kasing maroking Wow. dream, pero ito po talagang briko. Taya ako wari, dream ko maging astronaut. Oh. Baka nano ko may kasaking susunod ding astronaut. Pero makanyan man, Attorney Grace Bautista, dakal-dakal pong salamat kayong oras. Thank you po, thank you. Maragul kayo pong inspirasyon, kaya pong kabalentam, lalo na retambisang maging abogado. Magsikap kayo mo po. Pipilitan ing sarili. I-conform yung sarili yo. Baka kanitang mas maging masaguli ing pa mag-review. And king lugod na nga pong gino, siyempre, kaya be morning prayers ken. Akwayeng pangarap yung pamag-abogado. O yan, ikaktamong question of the week, mabilisan. Ano ya? Dawen tala rin may kibat. Ay, sa Ayan. tingyan ko tangkang Grace ni. Nung madinan kang paruming kong bakasyon ngayon December na yung buri mong gawan, na narekomento ibasan tano po. Ayan. Anang Mark Amiel Legaspi, gumala ako nung ating kong pera.
Ha, ha. Sige, tutuki. Ijan balahadya, kapay nawan sana. Wapi naman, 1 week kang matutod. Naanggawan mo. Marlene Santiago parang minggo kung maginis bali. Uling alana ako man aliwang gawan. Lakla yung pera. Makanano melinisan ning balaya malinis. Itay kutang. Oh, sige. Alang Scott Steven Santos, all expense paid tour. Kutang. Ninong mamayad king all expense paid tour mo. Oy, attorney. Attorney Grace, ninanda kang parang minggo para makapagpainawa. Nanong gawan mo? Agree ko po kitang metong bisa akong matutod. Mamasa po siguro kasi mag-enjoy ko pong mamasa din. So, ito mo siguro. Staycation, the best. Staycation. Opo. And natin tamang pong kaya nga ni, word of the day na yung Kapampangan word of the day tamo. Gambulan tayo po yung amanong si Swan na ano ya? Tiplad. Kaya pala, putang ting obra, tiplad ka. Wow, attorney. Tiplad ka karetang mga sakit na kaso. English, avoid. Tagalog, iwas. And dakal po salamat kayo pa magtutog kayong katang programa ngayon. Opo, mayari na po yung metong oras sa pamit, alamit, amtamo. Ngayon pong Aldoning Martis na ano pataay. Bahay nyo kaya pong pasibayong Jody Burr. Ako po yung kaya kayo nga tsing malago dyan na lumbang parungaw. Ako naman po yung Jody Dizon Mercado. Kaya ka po yung talasuyo at yung pusong makabali. Makabalin. Kalupa na nga. Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga.